Planning and implementation in this kohanga reo follow a framework linking the kaupapa with the principles of Te Whāriki. Te taha hinengaro, te taha wairua, te taha tinana, te whatu manawa. Te taha hinengaro. Information gathering, processing and critique learning about our past histories, ourselves, research and creating future pathways. Te taha wairua. Ngā atua Māori. Māori spirituality is omnipresent and reflected in all the activities within the kohanga reo. Ngā atua Māori are revered, for example Tāne Nui Arangi, and his odyssey into the unknown, where he retrieved the 3 baskets of knowledge, ngā kete o te wānanga. Te taha tinana. He tapu te tinana o te tangata. Physical growth and development is important, and so too we must respect our bodies and others. We must get plenty of fresh food, water, air and exercise so that our bodies grow strong, supple and straight, just like the horoeka. Te whatu manawa. Above all else, learning for the children must be fun, so that the enjoyment sensed is real and long-lasting. Through whakapapa, mihi, tuakana teina relationships, te reo me ona tikanga, the children develop a strong sense of who they are, where they are from, where they are heading, and they blossom. Ngāti tūwhare tō te iwi. Ngāti tūwhare tō te iwi. Ko ngāti ruingarangi te hapu. Ngāti ruingarangi te hapu. Ko te amokura te kohanga reo. Te amokura te kohanga reo. Ko te pakinga toku mahanga.